Bi armanca bi serkirneva dûst û layengirên êketiya Niştîmaniya Kurdistanê û pêdana zanyariyên giring û pêtivî li dûr çewaniya pişikdarîkirin di pîrosa hilbijartinan û piştevânîkirina kandîda Hevpeymaniya Kurdistanê, Heval Selam Sûrçî endamê encûmenê serkirdayetî biyaweriya serpereştkarê bazinê rêxistinê Akrê û Berdereş û Komîta Rêxistina Aştî seredana gundên sîtkan û dûstan li devera sûrçatiyê kirin. لە چارچەیەی هەڵمەتی هەڵبژاردن بۆ لیستی هاوپەیمانی کوردستان ئەمڕۆ بە خۆشحاڵیەوە لە دەڤەری سوورچاتین لە قەزای ئاکرێ کە سەر بە بازنەی سێی هەڵبژاردنە لە پارێزگای دۆک هاوڕێ لەگەڵ هەواڵ سەلام سوورچی ئەندامی سەرکردایەتی و سەرپەرشتیاری بازنەکە هەفت هەشت گوندمان بەسەر کردەوە لە بەرنامەمادا ئێوارش جەولێکی ترمان هەیە کە هەفت هەشت گوندی دیکە لە خۆ دەگرێت بە خۆشحاڵیەوە لەم دەڤەرە خەڵکێکی زۆر لایەنگر و ڕێخستنەکان یەکێتی نیشتیمانی کوردستانن و پێشوازێکی زۆر گەرمیان لە ئێمە کرد و خۆشحاڵین و گەشتبینین کە لەم دەڤەرە دەنگێکی زۆر بۆ لیستی هاوپەیمانی کوردستانی کۆ بکەینەوە و لە ناو لیستی هاوپەیمانی کوردستان بۆ کاندیدی ژمارە 26 ئیمان عەبدڕەزاق کە تاکە کاندیدی هاوپەیمانی کوردستانێ لەم دەڤەرە لە هەرسی قەزای ئاکرێ و بەردەڕەش و شێخان. Welatiyên wan gundan bi germî pêşwaziya şandê êketiya Niştîmaniya Kurdistanê kirin û piştevaniya xwe bû Hevpeymaniya Kurdistanî û kandîda jimare 26 îman Amêdî derbirîn û diyar kirin. Êketî Niştîmanî Kurdistan heke bêteva sepê xwe zara em dizayn dê sikeyin. Her kesî jî denga xwe bisorîne hez dê bime keyf xweş bin. Dawa li hemû xelkê Kurdistanê kem denga xwe bide êketî Niştîmanî Kurdistan. Êketî Niştîmanî Kurdistan hîzbeke berfirawana ya şehîda ya peketû sengeriya ya hemû kesî ya feqîriye ya hejaya. Amade me bi xwe bi aîla xwe ve hemû birûn bo ser sindûqê dengdanê deng bidin bi lîstî Hevpeymanî Kurdistan û ew kesê şetîj bî înşaallah derfeteke bi wan ya bidin denga xwe û memnûnîş bin. Ama înşallah dê denga xwe deyne Hevpeymanî êçetî Niştîmanî Kurdistan. Ma xelkê sîtkayîne ke nemirîn înşallah ke Xwedê hez bike wextê dengdanê dê çîne ser sindoqa denga xwe deyne êçetî Niştîmanî Kurdistan. Herdem devera sûrçatiyê û eşîreta Sûrçiyan pêgehekê taybet hebûye di navxwezên êketiya Niştîmaniya Kurdistanê û berdewam êketiya Niştîmanî jî xudan dengên here zûr bûyne di nava vê eşîretê. İsmaîl Saîd, Dezgehê Mîdyayê Badînan, gundê Sîtkal devera Sûrçatiyê.